clear tu le ngai thla tu te ninga ni chibai le vek ule nizan nama inke result soitur ngai nom tak aum nual maya chungte chu kan thlirin kan ngai thla ho anga zanin inkel tor fixer te mai ba ka football thuleng te po thlir ngai thla ho na hun in nei le donang o tun trum chu English Football League Carabao Cup semi-final second leg nizana inke lam atang hian bul tran don ta illa nizana Carabao Cup semi-final second leg inkel mu nom taka first leg a Sydney Fire ne na lo chang to Newcastle United bokin ne na an chang lea an khingpui an mikhwal Arsenal team chu Sydney Fire an ne inkel main he inkel to result an lo predict lok na football pandit tam takin Arsenal an comeback ring te po an tamma amai ro chu first leg ang thawe Sydney Fire an tlom non le ta he inkela hian mol nei tu Newcastle United hian goal shot tum som an nei ya Arsenal mikhwal team hian goal shot tum som pakhat an nei thung inkhel pumpui thlir ball possession le in pass dikonga Arsenal an thazoka goal khungkong ai ro Newcastle United van nei zokin final anin pet kai ta anni inkhel munam taka hian minute sarina Newcastle United lamin goal an khunga amai ro chu he goal he video assistant referee endikani no pom sak an nilo amai ro chu Newcastle United hi an bei dong dulawa an thora po second minute som pakona Jacob Murphy chuan ma an hruaina goal aron khunga Arsenal hian first leg nen chutin sithum fain anu fual zoka an trang first half a Gunners hian an sipur so tumin na takin nor zui ma se goal dang anu bel lova Newcastle United in sikhat fine first half bika ma an hruai second half a po Arsenal team hian na takin an nor leta an nor luatero tuarin minute samnga pahnina Fabian Schär siamsak atangin English forward Anthony Gordon chuan Newcastle United tana an goal ni na aron khung leya aggregate ta hian silify ani to awangin Arsenal team tan bei seitur a chaw to hle amai ro chu bei dong du lovin an nor zui ve tanga amai ro chu thil dang lam ero a thleng zui talawa Arsenal lam hi avan doi zoka an tanga first leg le second leg a goal an khung me lawa Newcastle United in goal li khung ta thongin aggregate a silify ne na an changa final anin pet kai zuita anne English Premier League Manchester City soplim Arsenal team lam eroin innel na hi anmang tha thung Spanish Copa del Rey lama lut taila nizana quarter final in khel monam taka Real Madrid team lam point ne na hlutak an changa van nei thla takin an khingpui mol nei tu Leganes so goal thum goal nin an ne he in khela hian mol nei tu Leganes en goal shot tum som paruk an nei ya Real Madrid lam hian goal shot tum som ni an nei ve thung in khel pumpui thlira Real Madrid an chung nung zoka achak phu zok an chak te po ti la kan sei sual om love heti rol hian Real Madrid team hi an tal boy te soi tok te po an oma amai ro chu an formation te enin trumdanga an lo tir thin lo lut an tam khop maya an mat son tur Leganes team hi team thalu tuklo an ni wang te po ati thei hial ome an lu thatir lu tuklo ero an tuar te hle he in khela he minute som pariat na goal ma saber kan muwa Rodrigo siamsak atangin Luka Modric chuan Real Madrid tan ma an hruaina goal a khunga minute som ni pangana Enric chuan an goal nei na khung lein Real Madrid lam hian Sydney Fire ma an hruai dera o sam taka ne na chang tura ngai te po an ni man amai ro chu first half un top ma shat minute som thum pakwana penalty an choya penalty hi Leganes tan Juan Cruz sun gola a chantira an sipur su trainit first half goal khat goal nin Real Madrid in ma an hruai second half an tran deuh chautin minute somnga pakwana mol nei tu Leganes team tan Brasenet sa siam sakatangin an sipur su train na goal khung tu Juan Cruz bok chuan in an sipur su zona goal aron khunga game bo rok po atang zui hle hemi nu yang goal dang kan mu bel mai lova minute som ko na thlengin goal dang alu bel lo amai ro chu Real Madrid an van neya minute som ko pathum na Brahim Diaz siam sak atangin Real Madrid tana lain lan zen lo ben satanga ron lut Gonzalo Garcia chon Real Madrid tana an goal thum na le goal thum goal niap ma an hruaina goal aron khunga
hun top zui ngal deuh mai in Real Madrid lam hian goal thum goal nin hne na an chang shrama next round anin pet kai zui ta an ne Copa Italia lama po ni sana quarter final in khel munam taka AC Milan lamin hne na an changa an khingpui Roma chu goal thum goal khatin an hne he in khela hen mol nei tu Milan lam hian goal sat tum som pathum an nei ya Mikhol team Roma hian goal sat tum som pakwa an nei thung in khel pumpui thira team pahni te an in khel tok ang reng khop maya AC Milan lam an van nei ta thung San Siro in khela hi minute som parukna goal kan muhala Theo Hernandez a siam sak atangin Temi Abraham chuanin ma an hruaina goal aron khunga minute somli pahni na Theo Hernandez a siam sak atang bokin English forward Temi Abraham hian AC Milan tana an goal ni na akhung le farsa fa goal dang alu bel lava AC Milan lam hian sehni fain ma an hruai second half fa Roma team hian na takin an nor leta an thora po sengin minute somnga palina bench atanga ron lut Artem Dovbyk chon an sipur su then na goal aron khunga Roma team an phur thar hle hemi nuai ro goal dang kan hu bel mai lava AC Milan lam awan nei zoka an tang leta minute somnga pakwan na Christian Pulisic ron thak tu Chelsea tonga lo na an ho Joe Felix chon minute somsari pakhat na an goal thumna aron khunga he goal alu theinan hianin an sengnu thar tho Santiago Jimenez son atho hlok le bok hemi nu hian minute somsari parukna Milan lam hian goal dang an khung bel leya he goal ero video assistant referee endikani nu pomsak an ni talo thong goal dang lu bel lovin ti hian AC Milan lam hian goal thum goal khatin hne na an changa semi final anin pet kai zuita anne German DFB Pokal lama po Bayer Leverkusen lamin next round anin pet kaya harsa takin an khingpui kol laka goal thum goal nin hne na an chang Xabi Alonso naw te hen comeback ro pui an no lan tir fo to ha tun truma po Sydney faya an hu fual zoka an tran nuwa comeback ro pui an lan tir le an ne in khel monam taka hianin kol thiam tan Domino's Johnson minute somni panga na ma an hruaina goal a khunga second half minute somnga palina Linton maina chon kon tana an goal ni na aron khung le kol nam hian Sydney fain ma an hruaya an chak ngei tura ngai te po an ni man amai ro chu Leverkusen lam hian na takin an nor leta an thora po sengin minute samrok pakhat na Patrick Schick chon an sipur aron su thena goal dang kan mu bel mai lo thung kol lam an chak don nia alan nu hun top ma hret hun top ma tak tak ani chu minute som ko parukna Patrick Schick chon Leverkusen tana an sipur su zona goal aron khunga hun top hamrik ari zui bok extra time khel ania extra time a Leverkusen tan minute som ko pariat na transfer kongka kharta ka chuak mai turanga an soi man amai ro chu Leverkusen ina an chel zui le thei ram Victor Boniface song goal aron khunga goal dang lu bel zui talovin Leverkusen hian Patrick Schick goal ni le Victor Boniface goal khung mangin goal thum goal ni hne nan changa comeback ro puilan tirin semi final anin pet kai inkhel result lam kal sanila inkhel tor fixture lama lut vele ta illa zanina English Carabao Cup semi final second leg khel anile donna zanlai pel dar khat le chan ve Liverpool le Tottenham Hotspur te anin matsanang kanhria tak ang khan first leg khel zo tak kumthar January ni kwa zana Tottenham Hotspur le Liverpool te anin matson tum khan Tottenham Hotspur lam hian anma ni mola Lucas Beckvola goal khung mangin sikhat fain Liverpool team hi anlo hne towa tuntruma second leg ka anin matson le donna Anfield ta Liverpool hian comeback an lan tir lo ani chuan Tottenham le Newcastle United te final a kan mudonna amai ro chu Liverpool an comeback ani ro chuan final a Newcastle United le Liverpool te Wembley Stadium a kan mudon thung anni zanin in khel tura hin tunge chak zoka kan rin hlom le hengba ka hian Italian Serie A lama Fiorentina le Inter Milan te zanlai pel dar khat le minute chompanga anin machon don buka Inter Milan hian hne na an chang ani chuan khelin zata Napoli chu le pelin tebula achung bera an chho thei don anni Spanish Copa del Rey lama po
Spanish Copa del Rey lama po zanin zanlai darsong pahnia Real Sociedad le Osasuna te anin matson don na zanlai pel dar nia Valencia le Barcelona te chu anin matson don bok inke result lamkal santai la football thulenga lu chho vele donang o tu naya team tokin atarlan dana United le Paul Pogba te chu anin bian ne thom a len hnuwa nimin lama kan tarlan ang khan United le Pogba te hen inbiak na an nei lo thu tarlan ania hemi chungchanga hin Rio Ferdinand chu ron tong chuakin Ferdinand chuan Ruben Amorim hen hretura ka du chu Paul Pogba hi player ro pui tak chu alan ni renga tun din mona United player te han enta ila Paul Pogba aya theina sang nei tu ma ka mulo ani United team hian an seng lut le ani chuan an team tan mi tangkai tak ani ngei karinga an team khai pa alani thei karing tinani chu wang chan Ruben Amorim hian lu lul chualovin Paul Pogba hi senglen de se ka du ani tin Rio Ferdinand chuan asoi English Premier League club Chelsea lampoin antler malam thom chak an tumna konga season kalmek ato phuna Ipswich Town na train liam dilap chu senglu antum tur thu tarlan ania Rory dilap fapa liam dilap senglu tur hian amanza ta po sumthe chuanwal anin huam ni tarlan anni liam dilap hi tun din huna Arsenal lampoin an ngai ven hle ni in tarlan ania nipui transfer kongka alawin honve le club lian zok azom ngei arinom team tok lam vek hian atarlan dana English forward Aston Villa panta Marcus Rashford point lo na a khel na Aston Villa team chu angeta zom atum lo thu asoi chiang ta ni hin alanga season kalmek ato phuna Aston Villa team tan khel zui atum lo thu asoi Marcus Rashford hian asoi dan nia antarlan dana United ta pokir atum to chuang lo ni hin alanga club dang zom atuma Aston Villa top atum lo Aston Villa team hi chu amusang lutuk lo ni tura ngai te po ati thei ome aum zia tak chu amadu tu Barcelona team ang te hi amel deuh ni tura ngai ani English Premier League club Leicester City tana loin lan to League 1 club Lille tan te po loin lan shep to Jose Fonte point thu thar aron neya Fonte chuan Chelsea team ina anmamo ber chu tlar malam thuam chak ania chu ti antum ngei ni hin ka shebok mitam takin Chelsea team hi an soi sel thina osim hen te po senglut se an that pui ngei karing ve tho amai ro chu tun hi classic transfer kongka in honglai ani poka classic transfer kongka in honga player senglu ahar sa ti chu kan thret lang thawin karing chu wang chuanin Chelsea team hi dem tur an nilova nipui transfer ni lawin classic transfer ani miawa tin Fonte chuan asoi Inter Miami coach Javier Mascherano point to thar aron nei vele ta Cristiano Ronaldo an abade pola athu soya football history om to thaber kanitia asoi chungchang chu ron chang le tin Mascherano chuan Cristiano Ronaldo an player thaber le history player thaber ani thu asoi kha makkati khop maya chuti rolen Ronaldo hi player ro pui tak chu ani kaza hleya ani hi kangai sanjinga po atel amai ro chumitin hian ngai dan kan neya history player thaber nia ain sei chungchanga po hian ngai dan dang kan neya ka ngai dan dang ero sei chu kher trulin ka hrelawa Cristiano Ronaldo ne hin kan ngai dan ai nang lo ti ero ka sei du tin Mascherano chuan asoi Chelsea team tana loin lan to Obi Mikel point thu thar aron neya Joe Felix chungchanga thu thar aron chak chuak Obi Mikel chuan Chelsea team khan Joe Felix anseng let le khamak kati khop maya enge anseng lu le chanti kha zo na hria thiam har sa khop anni anseng lu masak jok tum khan alaka be sei na sa tak an neya an be sei ang ero ama laka an mulo thu soin an chua tir leya tuna anseng lu le ta kha thil mak tak anni engang ril ru puwa seng let le nge anni ti kha kai po hen kala chui chuak zo lova thil mak tak ani ti hi ka ngai dan chuan ni tin Obi Mikel chuan asoi Cristiano Ronaldo po abade pola zona an zo thi aron league out zau maya tun truma po hemi chungchang hi tlem tar lang le donang o Cristiano Ronaldo chuan Manchester United azom ma khan Barcelona team chu azom trep thu asoi Cristiano Ronaldo chuan Sporting Lisbon tana ka khelai kha han clear let ta ila ka che thave MMA United anlo lan ma khan Barcelona hian senglo tumin min ron be nge ya kai ngai tu afe la hin
Manchester United team kha an ron lang zok maya anni kha nial phak anni talo anni chuba ka Barcelona ai khanin mindil ngor zoka thlemna po min pena sa hle chuwang chunin United team ha ka zomta anni United team kha ron lang lo ta se Barcelona hi ka zom nge hin ka ring tin Ronaldo chuan asoi Spanish La Liga referee lampo an lungoi theime ulo ni in alang vele ta lungoi lo na lantir an tum thuni jang khan tarlan anni he thil thleng hi tu na ain mung na are to angreng khop maya Real Madrid lamin English referee te La Liga lama singlu an ngai tin an lo sei to wa Florentino Perez me point hemi chungchang hi aron sei zau to ani kha hemi nu loka Spanish referee te laka case an file leya Espanyol laka an chaklo tuma red card pe ngai turan pe lo chungchang wang ani hemi wang hen La Liga referee te chu an lom lo hle maya lungoi lo na lantir an tum thu ni jang khan an tar lang Liverpool lampoin an player poimo Mohamed Salah le Virgil van Dijk te chu contract har je pui an tum ngei thu tarlan ania inrem na po an nei pui to nin tarlan anni chuti rualin Trent Alexander-Arnold ta contract chungchang awangin an na boy de uria player pahni te hi contract je pui vut an tum lem lova inrem nai ro an nei pui to aum je ber chu Trent Alexander-Arnold ril ru ti boy lova contract je pui an tum ni in tarlan ani bok City lampoin transfer kongka kharta ka khan Andre Cambiaso chu an lo senglu teu khop maya sum chungchang awangin atopa an befel thei talova mimalin rem nei ro an nei pui fel vek man thu tarlan ani Cambiaso mana hian Juventus nam hian pau million somnga vel an phuta hemi chungchang a hian tlap pani te anin rem man talo ni in alang thung nipui transfer kongka ain hon le vele ero City lam hian an dor le ngei turangai ani Arsenal lampoin antar malam thom chak an tumna konga Athletic Club forward Nico Williams chu senglu an tum ngei thu tarlan ani vele ta ha nipui transfer kongka ain hon vele Barcelona chu makhalin Williams se senglu an tum don na aman atan po Euro makta doi samruk vel chu an da to ni tarlan ani bok Chelsea team player poimo ni chole to ma kukureya kuku point thu thar aron nei vele ta an goalkeeper Robert Sanchez chu Real Rufim taka tura adu thu asoi kuku chuan tu naya kan goalkeeper Robert Sanchez sen soisel atok na sakhop maya social media lam thlenga soisel tu po an tam hle hetiang che hi ke point kalo tok towa kapal tlang to ani po hian hetiang borok thalo takhi apal tlang ve thei nge hin karinga Real ruha dam tak le pressure in pewak lo turin ke chuan ka duwa chutiang ati theini chon keima angbok khian in thatakin aron comeback le theinge yang ti hin maku korea kuku chuan asoi La Liga president Javier Tebas thu soi hi kan pomzong ani hlomem le Tebas chon tu hnai me khan Lionel Messi le Cristiano Ronaldo ten La Liga an cho san chungchanga angai dan asoya Tebas chuan Ronaldo emo Messi hi heli khen amamo reng big lova antel lo po hian heli ki akal theiti achiang hle tuna po hian akal meka heli ki atla niam lova asang hloi chong bok lo Messi le Ronaldo te han enta ula anwakal na lama hianin an league te anti sang hloi big lova anti niam hloi chong big lo ani hei hi football kalphung chu ani ya anni tel lo po hian heli ki akal thei ani tin Tebas chuan asoi Manchester United lampoin thulo mamlo hria tur an nei chhole tatlat maya nizan lama khan an defender poimo lo ni to thin Luke Shaw chu ain liam thu tarlan ani leya Adam tak main Adam lo le tinani chu hepa hi chu Adam dek ka ain liam zel maya football hi a khel man me ulo ani ber mai atlem bera Cardi vel achon angai tur thu tarlan ani thakhat vel chu a hliama in kol le don tinani chu Liverpool team legend Jamie Carragher point thu thar aron nei vele ta Liverpool chun antarlai lam thuam chak andu chuan Lucas Paqueta chu senglu tura adu thu asoi Carragher chun ka ngai dan dik tak han soi ta ila Liverpool ina antarlai lama an chormek Dominic Szoboszlai hi ka ngai na ngai mi lava Liverpool team tan hen atang kai na po ka mulo ani a chun Liverpool hen Lucas Paqueta hi senglu se an that pui karing zoka Szoboszlai a hianin atangkai fe zokin karing tihin asoi Arsenal lampoin transfer kongka kharta ka khan
Antlar ma chu thuam chak an lo tum hle ti aron lang chho zel maya niza nama khanin reportin atarlan dana Arsenal hian Alvaro Morata chu AC Milan atang singlu antum thu tarlan aniya amai ro chu anin dorna akal tluang talo anni Arsenal lam hian lonin Alvaro Morata hi singlu antuma in biak na po an kalpui man ngeya ma se to pairo an hloting talo anni Alvaro Morata hi Galatasaray lama season kalme katan AC Milan atangin lonin akal ta jok anni ole khatichin ha tun tumatan ni tamai se thlir tu te ka channel min ngai hlut sak thina chunga lom thu ga soi tak meu ani like share le subscribe lam han tan min han la pui le ula thu thar ngai nom tak te ne kanin mu chho le zel don ne